Sama anaknya. Halo guys, kali ini kita akan membakar ayam. Ayam naon eta? Ayam kampung. Ayam kamu. Yo. Di sini ayam kampung. Nanti guys kan rumah maghrib. Ayolah, gas. Geus laparnya, guys. Gas lapar, euy. Ayamnya udah matang guys. Mari kita makan guys. Ajir. Balikan. Panas ya? Panas guys. Wih. Mantap pokoknya guys. Panas guys, karena panas kita cokel. Aduh. Anjir ini. Hup. Guys, kita makan lagi guys. Kayak kawat guys, hampir kedaang. Nah, samalah kajikeun guys. Pedo guys. Ah, Bongkar guys, bongkar. Bongkar ya. Nah, kayak. Oke. Kita makan aja guys.
Mantap guys. Mantap guys. Habis guys. Tahannya guys. Mantap. Walaupun guys. Hidup di guys, hidup di. Kalem, kalem. Minum Bang. Nah, Panas jeung lada guys, panas dan lada. tapi mantap guys. Sambal kan? Kepalanya ngacreng guys. Dia mau hidup lagi guys. Kepalanya guys, tenggorokannya guys. Beheng. Beheng guys. Beheng. Iya. Guys, kulitnya guys. Punya.
guys. Kita akan makan kepalanya guys. Lihat guys. Pedes gue. Oh, eta. Matanya Jess, pucat Jess. Bucat gitu dia. Aduh. Terus guys. Mantap guys. Mantap orang guys. Ada guys. Terus gini. Wah, Bang masih bertahan guys. Ya guys. Ini bumbunya itu loh, gegel gawang Ariel. Anjir, anjir. Cok dah. Anjir. Anjir. Nah, lelah guys, lelah. Mantap. Mantap. Mantap cina guys ya. Minumannya ini kelapa muda dan sisa-sisanya.